preached. Amen. Hallelujah. Amen. Muranezerewe? Are you happy? Mwiteguye kumva ijambo ry'Imana? Amen. Rero turasaba kugira ngo mutuze. Once again, please sit quietly and calmly. Nta jwi rindi dushaka kumva. We don't want to hear any other voices in the church. Kumva ijwi ry'Imana rinyuze mu mukozi w'Imana. We want to hear God's voice through God's servants. Kandi mujye mwihangana tubyubahe. And please just be obedient and be Imana respectful. yateguye umunsi wa none. The preacher of today that God has prepared for us Pastor Murenzi John. is Pastor John Murenzi. Amen. He's going to come forth and share with us what God has within him to share with us. I've been welcome. Karibu. Yesu ashimwe. May Christ be praised. Amen. Natwe dushimye Imana. And we ourselves are very thankful to God. Twitwemereye kongera kubona uno mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. For giving us this opportunity once again to come forth and speak to you or speak about the word of God. Kandi n'abayobozi Imana ibaha umugisha. And to the leaders, God bless them as well. Muri iyi minsi turimo nkuko babivuze. In these days, like they said, turi kumva ibijyanye no gucungurwa. We are learning about the salvation k'umwana w'umuntu. Of a human being. Ku cyumweru last Sunday, batwigishije ibyerekeranye they taught us regarding n'ubushobozi bw'umusaraba of the power of the cross n'urupfu rwa Yesu Kristo. In the death of Jesus Christ. Amen. Badusomeye amagambo menshi. They raised so many verses and so many words. Ejo batuganiriza andi magambo meza. And then yesterday in the fasting we had some good message as well. Yerekeranye nyuma yuko Yesu amaze kuva mu isi ageze mu ijuru. He also found that after the resurrection of Christ, that when he left, he went up to the heaven. Nanjye ntabwo ndajya kure y'ibyo. And I'm not going to be too far from the same topic. Cyane ko intego nyamukuru y'ijambo ry'Imana nukugira ngo tuzajye mu bwami bwayo. Because the purpose of the main goal of the word of God is for us to be home to our Father. Nkuko Paulo yabibwiye Abefeso. Like Paul told Ephesians. Iyo migisha abera bayihawe kuva kera isi itari yaremwa. This blessing the holy ones have received them before the word was created. Kuko yabibwiye Abefeso arababwira ngo because it told Ephesians and said, imigisha yose yo mu gakiza k'Imana, and all the blessings in God, twayihawe isi itari yaremwa. That we received them before the word was created. Nuba ko iyo migisha twayihawe natwe tutararemwa. Mean that those blessings we received them before we were conceived or before we were created. Yesu yatangiye umurimo wo gukiza isi itari yaremwa. Because Christ started by salvation before the word was created. Kandi uwo murimo wo gukiza, and that work of saving, yawutangiriye ndetse no muri Edeni. That he started even in Eden. Na niryo jambo nyamukuru ngira ngo tuganireho. And that is the main topic I want us to converse on today. Ariko nkomereje ku magambo n'ubundi twize ku cyumweru. But it's still going to follow the same theme that we learned Sundays and yesterday. Intego nyamukuru yazanye Yesu mu isi. The main goal of why Christ came into the world. Muri iki gihe tugezemo, nowadays, ubajije umukristo uri gushima, if you ask a Christian who's thanking God, abenshi bashima ko aha bageze ari ukubera Yesu. There are men who say they are here because of Christ. Wambaye inkweto nziza ngo nukubera Yesu. They have a good shoe, you say because of Christ. Ufite imodoka nziza ngo nukubera Yesu. A good car, you say because of Christ. Ufite inzu nziza ngo nukubera Yesu. If you have a good house or good home, you say it's because of Christ. Nabyo byaba kubera Yesu. So this can happen because of Christ. Kubera ko Paulo yabwiye Abaroma. Because Paul told the Romans, arababwira ngo nta kintu na kimwe dufite tutagihawe. And he said that nothing we have unless we received it. Ibyo dufite byose byaturutse kuri we. Because all we have came through him. Kandi tubihabwa ari uko ari ubiduhaye. And we receive because he gave them to us. Kuhumeka nuko ari wabiguhaye. So breathe in because he gave it to you.
nakubwira n'igitangaje kuba ufite n'umugore nuko rawo muguhaye. Even having a beautiful wife is because God gave him to you. Yaba kubaha cyangwa atakubaha. Whether she respects you or not, either way. Ni Imana yamuguhaye. Because God gave her to you. Sinzi ibyo wenda abahanuzi bubu bashobora kuvuga ngo ntabwo ari byo kuko I don't know if you're married can say that's not true. Hari gihe bahanurira umuntu bakavuga ngo dore nguriya mugore impamvu mutumvikana ngo nuko atari Imana yamuguhaye. Sometimes they can tell you that the reason why you and your spouse do not get along because God didn't give you the wife. Ariko mu gitabo cy'itangiriro honyine gusa. In the book of Genesis only itself, the book of Genesis only. Niho dusanga ko Imana yahaye umuntu mufasha. We can see that God gave a man a helper. Uwo muntu amwiteva. And that he called her. Nta handi hantu Imana yigeze itanga umugore. Nobody else God gave a wife to person. Nta nahantu Imana yigeze itanga umugabo. And nobody in the Bible God never gave a person. Yivuga rimwe. God said only once. Yabivuga bigakomera. And once when God says the once, yaravuze ngo nimugende mubyare mwororoke. He said that go conceive, give birth and spread. Ubundi bindi byose abakubaha abatakubaha wamuhawe n'Imana nuko wisa. Whether she loves you, respects you or not, God gave it to you as she is. Ukwiriye kwemerera ubushake bw'Imana. So you should accept God's grace as it is. Kubera ko inzira ijya mu ijuru ica mu mahwa ndetse no mu misozi. Because the path to heaven goes through mountains and thorns. Kadusomere ijambo ry'Imana. Let's go and read the word of God. Intego y'ubutumwa bw'uno munsi. And that's going to be our main goal of today. Dusome mu gitabo cya Luka. The book of Luke. Ibice 19 umurongo waho wa 10. Luke 19 verse 10. Luka ibice 19. Once again the book of Luke 19. Umurongo waho umwe gusa wa 10. And verse 10 only. Wahabonye yadusomera. You found it with us. Yesu igitabo ca Luka 19 ku murongo wa 10 wonyene havuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icara cazimiye. Imana idufasha. Imana yacu tugirire neza. May God help us out, amen. Hariya twasomye ibintu bibiri. I will read two things in this verse. Kurondera, that to search, ndetse no gukiza. And to save. Muri zibira zivuga in this Bible it says gushaka, that to seek, ndetse no gukiza. And then to save, to seek and to save. Imana igiye gukiza, and when God is about to save, nta kintu yo iheraho ngo ivuge ngo iki ngiki nicyo mperaho kugira ngo nkize umuntu. The God doesn't say let me start on this in order to save a person. No. Mu itangiriro, in the book of Genesis, Adamu amaze gucumura, when Adam committed a sin, Imana yo ubwayo, the God himself, kubw'imbabazi zayo, because of his mercy, yigarura ku itegeko yari yaratanze, the God came back to the law that he put in place, imubwira ko nacumura, tell him that if he committed a sin, azapfa, that he would die. Isanga atagomba gupfa, and he saw that he shouldn't die, imugirira imbabazi, and he forgave him, imena amaraso y'itungo, and he spread his blood. Hari itungo ntibarivuga, they don't speak about animals in the Bible, ariko yamennye amaraso, but he shed the blood, imuvaniramo n'uruhu, and then uruhu, he took a skin, kugira ngo ahishe isoni z'ubwambure bwe. That way he can hide his nakedness. Kubera ko icyaha yari yakoze, because the sin he had committed, cyari cyamuteye ubwambure. It made him to feel naked. It made him naked. Nta muntu wamubwiye ko yakoze icyaha. Nobody told him he committed a sin. Umutima ubwe wenyine. His heart told him that. Yumvise abuze amahoro. He felt that he had no peace in him. Kubera ko icyaha, because the sin he committed, burya gikorerwa mu mutima. See, the sin is committed in the heart. Iyo kimaze gukorerwa mu mutima, when a sin is committed within the heart, burya umuntu aba ari nacyo. Because a person has a sin. Na niyo mpamvu Imana yabikoreye hariya kugira ngo itanga amaraso.
And that's what God did it in that way, to give blood. niyo mpamvu Paulo yigisha, That's when Paul was teaching. yaravuze ngo erega n'ubundi ukurikije amategeko, And he said by law, nta maraso amenetse, that no blood was shed, nta no kubabarirwa ibyaha. and there's no forgiveness. No blood shed, there will be no forgiveness. nuvuga ko nta maraso amenetse, Basically, if no blood is being spilled, no gukira nta guhari. even salvation will not happen by law. niyo mpamvu mu Kuva ibice 12 nkuko And that's basomye mu in Exodus cyumweru, 12, as I said, Imana yaravuze ngo God said numvise gutaka k'ubwoko bwanjye that Isirayeli, I heard the cry of my people. nabyumvise, That I heard their cries. none Mose genda uvana ubwoko And bwanjye Moses, go and bring my people mu Egiputa ubujyanye mu gihugu cy'isezerano. out of Egypt into the land of promise. Igihe kigeze, When the time was right, Imana ibona ko ntabwo yacungura Abisirayeli God saw that He could not save the Israelites hatamenetse amaraso. without shedding or spilling blood. Ibwira Mose So He told Moses, ngo genda ubwire ubwoko bwanjye Isirayeli the God tell my people, the Israelites, batore umwana w'intama, that to take a lamb batore n'umwana w'ihene and to take a child of a goat utarengeje umwaka, that is not, that's a year old or younger, noneho ngo bamubikire iminsi 14 nkuko batubwiye. and they keep him for 14 days. Ku munsi wa 14 And on the 14th day, bazawubikire, they will slaughter it. yego nukubaga kubikira ni nko ku They will slaughter it and kill it. mu Kinyarwanda nuvuga ngo bazawice Basically, they will kill it, ariko udatatse. but without kill it. Bagombaga kuwica ariko udatatse, That they have to slaughter by the throat. utavuze utagize ngo cyangwa utera imigeri. That they must slaughter it in a way that the lamb itself will be silent. Na niyo mpamvu Yesu Kristo, And that's why Christ, Yohana aza kumuvuga, when John spoke about him, amubonye when he saw him mu gice cya Yohana cya mbere, in the first book of John, yaravuze ngo nguyu umwana he said, w'intama w'Imana he is the child of God, the lamb of a sheep, ukuraho ibyaha by'abari mu who isi. came to save the sins of human beings. Nuvuga ko Yesu yatangiye gukiza isi The Christ itari started yaremwa. saving before the word was N'uwo created. mwana w'Abisirayeli bishe yashushanyaga Kristo. Because even the lamb they killed was a comparable or a symbol of Christ to come. Mose arababwira So Moses told them ngo uwo mwana w'intama that lamb, buri wese azafate uko urugo rwe rungana. that take it as how big your family is or how big your household is. Nuvuga ngo urugo niruba ari rutoya, Because if your home is small, ruzasangire n'urwo begeranye. but share it with the neighbors. Bishaka kuvuga ko Meaning that mu gihe utari wamenya Yesu, before you got to know Christ, nawe atari yaguhaza, and before Christ came to you, ntugomba kujya kumubwira abandi. you cannot go and tell others about Christ unless you know Him. Niba nawe utaramumenya ntugomba kuririmba umubwira abandi. Because if you don't know Him, you should not sing about Him and tell others. Niba nawe utaramumenya ntugomba kujya kubwiriza abandi. If you don't know about Christ yet, you should not tell others about Him. Kubera ko nawe ubwawe ntabwo urahaga. Because you yourself are not full yet. Rimwe nigeze nganira na mwene data, I once spoke to a friend of mine, arambwira ati mvuye ku musozi And he gusenga told that- iminsi and 7. told me I was in the mountain praying for 7 days. 5, 6, 7 days. And Ese I asked him, wasengeraga iki? okay, exactly, why are you praying for? What did you pray for? Arambwira ati mfite icyifuzo cyo kujya hanze. And he said, I have a wish or desire to go outside the country. Ariko dosiye irimo ikibazo. But my case has an issue. Mushiki wanjye yarashatse That my sister got married kandi ari kuri dosiye yanjye. and she's on my case. Ndagira ngo haboneke impamvu atandukana n'umugabo. That I'm looking for a reason why she can get divorced from her husband. Kugira ngo tujye hanze. That way we can go together in the same case. Nuvuga ko yaribabaje, That he hurt himself ajya no gusenga, and he went to pray. ariko ntiyahaze. We yasengaga But he ntabwo was not full yaramuzi. because the one he's praying for was not full because he did not know who he was Yesaya praying for. yaramuhanuye, Is that spoken about him? aravuga ngo n'urubingo ruvunitse, n'urubingo rusadutse, That it's even a broken rib, we ntabwo azaruvuna. that he will not break it. Pawulo abwira Abaroma nanone, And part of the Romans, and aravuga ngo niyo mpamvu he said,
yakusanyirije abagome bose hamwe that he brought all those who know him, the foolish kugira ones, ngo abone uko bababarira. so he can see how he can forgive them. Icyazanye Yesu ni imbabazi. So the reason why Christ came was for one purpose, Icyazanye Yesu ni ukugira ngo akureho karande y'ibyaha. That Christ came to abolish sins, or to forgive us of our sins. Kubera ko ububata bw'ibyaha bwari bubasa abantu benshi. Because the slavery of our sins have taken many. Ariko Yesu amaze kuza, but when Christ came down, ntabwo yiri wabaza ngo wakoze ibyaha bingahe. he didn't ask how many sins have you committed. Yababariye abamwishe, He forgave those who killed him. yababariye He abamugambaniye, forgave those who fought against him. yababariye He abamwanze. forgave those who hated him. Bose aravuga ngo To all amaraso of yanjye them, he akuraho said, my ibyaha. blood forgives you your sins. Amen. Ndagira ngo mwibuke Remember this. abantu bamusasiye imyenda i Yerusalemu. There are those who put their robes in Jerusalem on the ground. Ahetswe n'icyana cy'indogobe. Because it's been carried by a donkey. Kandi icyo cyana cy'indogobe nacyo And that type of donkey, yabwiye abigishwa ngo he told his mugende teacher, hariya he said, go over there muziture kiriya cyana cy'indogobe and bring that donkey. That ntabwo is, cyari icye Yesu nta it was not famu yari his. afite. Because just Christ didn't own any cattle. Ariko ukigenda aho agiye i Yerusalemu, But when he was upon the donkey, abantu bakoma Jerusalem, mu mashyi ngo hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka. put up applause and said, blessed still come in the name of our Father. Abo kandi nanone And they themselves, mu rubanza rwe in their judgment, niyo bambwiye ati wowe turekurire Baraba, they said that free Barabbas. ariko uwo nguwo wigize Imana But he made himself to be God. amaraso ye His blood, azatubarwaho twe n'urubyaro rwacu the rwose. let it shed upon us in our generation to come, descendants to come. Nuko umuntu ateye. And that's how a human being is. Rero ngire ko none yagukomera mu mashyi ejo akakuvuza Because agahita. tomorrow it can apply to you, and today it can apply to you, tomorrow Ariko it can turn against Yesu you. ntabwo yabyitayeho. But Christ didn't care about that. Yaravuze ngo mwami ubababarire. But he said, my Father, forgive them. Iyaba undi muntu Because if it was another person, n'ubu ruba rukigeretse. because even now he will still be there. n'ubuvivi yavuga ati mubahane. Because he will say punish them. A human being will say punish them instead. Ari gihe njya ntekereza, Sometimes I think to myself, iyo ndi kukurigira inyigisho when I'm preparing a ziriho message ubu, about nowadays, ugasanga umuntu and you see a person arahagurutse mu butumwa agiye kuvuga, that they stand to come and preach the word of God, aravuze ngo Imana, and then they will say, God, ngo mbonye ikuzamura. and they say, I've seen God raising you up. Mu by'ukuri kuva isi yaremwa abantu bagiye baho mu buryo butandukanye. Okay, since the beginning of the word, people have been blessed in different ways. Iyaba Yesu yarazanywe no kubwira abantu, Because if Christ came to tell people ibitangaza n'ibizaba mu nyuma zabo, that the miracles that will happen later on in life, ngira ngo yarahereye kwa Mariya na Marita, he would have started from Mary and Martha. kuko yarahaciye ari inshuti ya Zakayo. Because he passed because they were afraid of Aramubwira ati Zacchaeus. rero we Mariya, And he said, you Mary, iminsi izaza that the days to come, musaza wawe azapfa. your brother will die. Ariko ntabyo yababwiye. But he didn't tell them. Ahubwo yarababwiye ati iyaba mwari muzi But rather he told them that if you knew, ko uyu nguyu yahisemo ibintu byiza that if you knew that what he chose was the best, yo kwicara ahantu undi akumva that ijambo to see what I ry'Imana, am and hear my message. ahisemo umugabane mwiza. But he made a good decision. The Ntabwo best yigeze decision. abihishura. He never revealed their future. Ariko abantu basenga But people, Imana, they pray to God. barajwe ishinga no kumenya ibizaba. They try to know what is to happen in their future. N'abigishwa nuko bari bameze. Even the disciples, they were like that. Yesu arababwira ati ibyo ntabwo ari Just told them ibyanyu. that is not for you to know. Mwebwe mugende mujye mu murwa, But go mutegereze isezerano go home and wait ikigomba for the promise. kuzabakomeza. And what might strengthen you Ibyerekeranye n'ibizaba regarding to what is to happen, ni umugabane wa Data wenyine. it is the secret of my Father only. Amen. Kubera ko icyari cyamuzanye, Because what brought him here, we yashakaga gukiza. he came to save. Bene Data ba mbere bumvisha ubutumwa, The first who heard the messages, kubera ko Yesu aza mu isi yasanze hariho amadini. that when Christ came down to earth, he found there was many religions. Umuntu umwe yigeze kuvuga ubutumwa, A person preached once,
akora iperereza ngo yakoze, and he said he did a survey, abaza umugaturika aramubwira ati bundi, and asked a Catholic, and asked him or her, umuntu wumva ko azajya mu ijuru ameze gute, and asked him or her that, who do you think is going to heaven? aramubwira ati nusoma rozari mu gitondo, and he said those who pray in the morning, sinzi uko zikurikirana, they don't know what follows after, za gatigisimu zose n'iz'abatisimu yarazihawe, because you receive. uwo ngo azabona ubwami bw'Imana. Amen. Umudivantiste, And then the Adventist said, we biremewe umuntu utica isabato ntahinge ku isabato, it's a person who doesn't work on Imana Sabbath. iramwemera. And they say a person who doesn't work on Abayisilamu the nabo Sabbath, God allows them. ukundi bimeze. Even the Muslims, they have their own ways of belief. Byagera ku bantu bubu b'abarokore, And you get the Christians nowadays, ushobora kumaza bakabwira ati you can reka ask them and they say, oh no. uri uvuga indi munahanura, The person who speaking tongues, uri Imana iramwemera. see God, Ariko ibyo byose Yesu yarabishoboye. see Christ, all these things they said he could Yarashoboye do it. guhanura, He could advise. yarashoboye kwerekwa, He had the power to see visions. yarebaga. Yohana yaravuze ngo He looked at John and niwe said, jambo, and he said, he is the word. ibyaremwe byose byaremwe nawe, The God's created was created through him. kandi muri we nimwo byaremewe. And in him it was created. Creation was in him. Kugira ngo ube umuntu Best waremewe muri Kristo, To be a person you are created in Christ and for Christ. uwo muntu waremewemo, And the person you are created in. nuko amaraso agera mu rwara arabizi. And because even the blood on your nails, he knows. And he Ariko sees. atora ba Petero na ba Andereya, But when we are choosing Peter and yarabwiye ati Andrea, mwebwe he said, nimunkurikire, you follow me. nimunkurikire. Just follow me. Agenda abigisha And continue teaching them ibyerekeranye no gucungurwa k'umwana w'umuntu. regarding the salvation of a human being. Abereka ko aho bari kujya And show them where they are going. hari undi muntu uzahari. There's another person who come. Umuririmbyi yararirimbye, A singer sang and said, ntabwo njya mwibagirwa, I will never forget that Arabango. singer. And they said so yakuye inkota that my father took a spear, ashaka kuyincumita, trying to stab me. noneho iyo nkota But that iragimba, spear was none blood. nta kikintwaye. And no longer can he hurt me. Kuko Because God ntikina. does not play. Mu gitabo cy'Itangiriro In the book ibice of Genesis, 6, verse 6, Imana yari imaze kuvuga ngo ndicujije impamvu naremye God said, umuntu, I regretted why I created a human being. ngiye gutsemba umuntu, I'm going to destroy my creation nsemba ibikoko, and create all the animals, inyamaswa zose, destroy all the animals, all the cattle, all the birds, n'ubundi nta kintu nabibonyemo cyiza. because I see no good that came out of it. Imaze kwanzura, And when God made a decision to destroy them, kubera ko mu bumana bwayo because within God harimo n'umwana. because within God is deity, there's the Son. Mwana arakomeye, For the Son is powerful. mwana arakomeye, The Son is powerful. mwana wumvira, A son that obeys. mwana arakomeye. A son that obeys is very powerful. Ubu See, kera a long time in the past, or long ago, nigeze kubwira papa nti I told my father once, nabonye kwa kana bafungishije isiriri, serire iriya ingufuri y'isiriri. I see my neighbor, they have a lock. Babwiye natwe ndashaka ko And tuyifunga. so I want us to put a lock on the doors too. Papa yarambwiye ati humura If my mwana father wanjye. said, I have hope of my child will do it. Yesu rero nawe So Christ himself yabwiye Imana ati told God, nta kuntu nagenda nkacungura uriya muntu, there is yet no way for me to go down and save that person. umujinya wawe, That your anger, ibyo ushaka kuzamukorera no kumukuraho, what you can do to that person and destroy them, ibyo byose nkabyikorera. that cannot carry it. Imana yavuga iti And God said nge naranzuye, that I have made a decision. sinsubira I inyuma, cannot go back to my decision. ubwo ubyemeye genda. That if you want to do it, go and do it. Na niyo mpamvu umuririmbyi twaririmbye And outside the singer was singing and ku said, gitero cyaho kimwe on one verse, yavuze ngo yaratatse It said n'Imana iramwihorera. they obeyed to God and God stayed silent. Yagombaga kumwihorera So God stayed silent kubera ko yisizeho ibivume. because he carried this anger. Ibuka yuko ibyaha Remember, byawe byose all your sins, n'ibya ba sogokuruza their sins and the byose sin byari of your ancestor
was upon him. abagabo batinganye n'abandi bagabo, The men married the men. abagore bishe abagabo Women babo, killed their husbands. abarozi n'abasambanyi, Witchcraft and discrimination, adultery. ibivume byose All the byose transactions, byari bimuriho. all the sins was upon him. Na niyo mpamvu ku musaraba And that's why on the cross, yabambwe yambaye ubusa. he was crucified naked. Sinzi niba muri kubyumva. I don't know if you know this. Understand Karya this. gasuime bashyiraho ku musaraba, The robe they put karya upon him, bamukingirizaho hano, the robe they put upon him, ntako yari he afite, didn't have it. yari ikivume mu He was bivume. naked. Nuko yari ameze, That's how he was. kugira ngo amaraso ye, Because of his blood, iyo for turi his kuririmba blood, turavuga ngo amaraso ya Yesu yaviriye ku musaraba, that we sing and say that the blood of Christ shed on the cross, ariko bakimufata ku musozi that when they carried him on the mountain, bahereye aho bamukubita, they started beating him up from that moment. bahereye aho bamwambika ikamba ry'amahwa aryikoreza They put him, umusaraba. Nuba ko amaraso ye yagiye ava inzira yose, they put him a crown made of thorns. aho yanyuraga hose Basically, yagendaga ava amaraso. his path was filled with blood because it's bleeding the whole path from the Bigaragaza mountain. yuko Meaning that ntabwo ugomba gukira cyangwa ntabwo Yesu agomba kugutunganya the cross cannot save you, or you should not be saved ari ukugeza hano mu rusengero just because gusa. you came to church. Hari umuntu wibwira ko hano mu You rusengero must think that in church, ariho agomba kwibombarika. there you can find salvation, you can be saved. Ibombari kuri n'iriya hirya, Because that the biggest fountain is over there. kubera ko naho amaraso ya Yesu Because his yarahamenekeye. blood was shed over there too. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. Bakristo bene data, To my Christian brothers and sisters, burya ntabwo niba wacumuye so if you committed a sin, ntabwo wagombye kurarana icyaha. you should not sleep the sin. You should not sleep with the sin. Izere ko amaraso ya Yesu Believe naho the wicaye arahari. blood of Christ, even where you are sitting, the blood is there. Niba uri mu rugo If you are arahari. home, the blood is there. Niyo mpamvu yavuze ngo And that's why he said, ibitambo n'amaturo ntabwo data yabishimye, that the cattle and animal my father did not accept it, ahubwo yishimiye ubwe ko but ngenda. rather he was pleased that I myself went down. Imana yacu tugire neza cyane. Amen. 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 Mbese Yesu muramukunze? Do you love Christ? Birashoboka ko It is possible ushobora kuba mu nzu y'Imana that you might be in God's house, ukamara imyaka myinshi utari wamenya Yesu. and for so many years you have yet to know Christ. Uzi ko Yesu basenga atanga ibintu byiza, Because you know that the Christ they pray to give many good things, many goods. ariko nureba abakire ba But mbere if ku you look isi closely, the first rich people, ntabwo baba mu madini. they were not those in the churches. Nigeze kwitegereza I once observed umukobwa watwaye ikinyendaro a girl who got married. ashobora kubyara atagiye kwa muganga, That she can give birth without going to the hospital, atanaciriye hasi n'iseseme, even without bleeding. akabyara neza. That she give birth without any bleeding and nothing. Ariko umudamu washyingiwe, But a woman was married waciye mu bintu byiza, who went through in a good way. niba atomboye If she's akanasama, lucky, she could get pregnant. arahera ku munsi wa mbere, On the first day, ahere ku munsi wa mbere aruka, first day she's munsi wa puking. gatandatu On the sixth day, she's puking. aba aretse gutekera umugabo, She cannot cook for indi minsi husband. gutyo, In other days like that, uzageza igihe azabyara usanga until she give birth, ni imibabaro gusa. you see, it's only pain. Sinzi niba muri kubitahura. I don't know if you understand this. Ushaka ibyo mu isi binezeza ko abikura kuri Yesu, There's one good thing that God to give you from Christ. ntabyo atanga. Christ does not give it. Iyo aba bitanga bari bihaye ba Petero, Because if he did, Peter and others would received it. aba yabihaye He would Stefano. have given it to Stephen. Stefano Because bamuteye Stephen was amabuye, stoned. arapfukama, And he kneeled down. apfukamye ngo babyitegereze. When they looked at him, Nuhasabana bango bamubonamo ishusho ya it marayika. said they saw him in an image of the angel. Abayuda bari bazi marayika, The Jews who knew the angel, ariko ntibari bazi umwana w'intama but they did w'Imana. not know the Son of God. Kandi abayuda bari mu kuri. So the Jews they were on the right. Itegeko rya Mose rivuga ngo iki? Because by law
Because by love of Moses, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. that do not have other God in my presence. Ntukazikubita imbere. Do not bow down before other God. Kuko Uwiteka Imana ntazareka kukubara nk'ugize gute nk'utacumuye. Because God will punish you for committing a sin of that. Bagiye kubona So when they saw him, umusore araturumbutse nk'uko mwene data they yarabajije saw a young hariya. man like he came through. Kandi uriya muntu ashubije ibiri ibyo nuko See, he spoke the truth. nuko uriya mutabi yaba yaravuga ngo abangaba bataje He said, if they don't come, mbese mwabishobora. that could you do on your own? Undi aravuga ati And yego. somebody said, yes, we can. Nibyo. It is true. Aba bene data bagiye mu modoka imwe bagiye mu butumwa. If they go in one car to preach the word of God, Bagahura n'impanuka. and they get into an accident, Ku cyumweru twaterana. last Sunday we have a church, Ikindi next Sunday we have tukazaterana. the service, Amasanduku yabo ari hano. and their brief will be Tubaherekeje. here, and we support them. Itorero rigakomeza. And the church will continue. Kuko iyo bitaba ibyo Because if it doesn't happen that way, Mose ntabwo Imana iba Moses yaramwishe. will not be sent by God. Yaramwishe. God killed Moses, Irangije aramubwira ati ngwino kuko ngiye kukwica. and God said, come because I want to kill you, Uzane na Yosuwa. and bring Joshua with you. Wenda kwica. Say, I'll kill you, Yosuwa and akomeza Joshua umurimo. continue your journey. Amen. Imana ntijya sinzi ukuntu nabyita. I don't know how I can put it into words. Ikora uko ishaka Imana Because bamugisha. God does this once. Ubwo rero bene data, So my brothers and sisters, Yesu Kristo Jesus Christ, icyo yaziye ni umutima wawe. what it came for is your heart. Ugomba kureba ko umutima wawe That you must wamwakiriye look that if you have received him in your heart, akagucungura. and if he saved you, Akagucungura. and if he saved you, Ukareba niba nta dusigisigi. and see there's nothing left over, Nta bindi bintu adashaka biri that muri. there's nothing in you that Christ does Kuko not aravuze want. ngo Because he nzaza said, nunyemera nzaza nture muri wowe. that if you accept, I will come and live within you. Noneho nurangiza nawe uture And at the hehe end, uture muri iki. And then you in return will live in Aho him. niho Pawulo amaze kuhagera When Paul got there, yaravuze ngo Paul said, n'umuririmbyi arabibara bango even the singer said, gupfa ni inyungu that dying is a benefit to me. ku mukristo wese To any Christian, w'ukuri. to any true Christian, dying Ariko is a n'ubundi no benefit. kubaho ni That even Kristo. living is a benefit to me. Kuba turiho ni Because Kristo. living is Christ. Ariko tunapfuye nabwo And dukijijwe if we die in Christ, niyo nyungu. it's a benefit to us. Amen. Burya nta muntu ujya mu ikampanyi kubera ko Because ayikunda. you don't go to the company because you love it. Buri wese ajya mu ikampanyi kubera But you ko go to ashakamo company amadolari. because you want dollars. Ubonye amadolari wicaye mu rugo Because nta if you hantu get wajya. dollar at home, you go nowhere else. Nta hantu wajya. You will not go anywhere else. Hari n'umuntu rero usenga Imana And then those who pray to God, kubera ko atinya ko akaba yarumvise ngo iyo nsenze mu gitondo Imana and they imanuka. say if you pray to God, God Akumva abantu protects you. barashimye ngo And they thank God, and ngo they say, narasenze ndiyiriza ngo that I Imana pray fasting, ngo Imana ye yaravuze ko umwana and God- wanjye azapfa and God said my child will die, ngo nukimukiza urupfu and God saved my child from the death. azanapfa. Your child will die actually. Azanapfa. Because your dad will die nonetheless. Kandi ndagira nkubwire ko I want to yapfa say this. ubu napfa mfite imyaka 40, If your child die in their 40s, napfa mfite imyaka 50, if they die in their 50s, napfa mfite if you 60, die in my 60s, niho hahandi there is nzaba mpfuye. I will have died. N'isi nzaba nkiyikunda. Even I will still love the Ubu word. umusaza muri twe Because an elder among us, niwe ubona ko isi ari nziza kurusha umwana w'imyaka they can see the 15. word is good more than the child who's Niwe like ubona 18 ko or younger. iryoshye. Because they can see the word is sweet. Niyo mpamvu rero And that is why yaravuze ngo icyiza he said that a good thing is nuko umuntu yapfa. it's a person to die. Uwo ni Petero wabivuze. And Peter said this. Bamuhora kuvuga ubutumwa bwiza. Because they are punished because of prison of God. Kuko mu nyuma Because at the end of everything, the second death, ntacyo ruzamutwara. that it will not harm him or hurt him. Uzi impamvu nta kintu You uzamutwara? know why it will not harm him? Uru rupfu dupfa rwa mbere So the first death ni isinya y'Imana. is a sign of God, a signature from God. Urupfu rwa kabiri And second death
Imana ntizazireba ibyaha. God will not look at your sins. Yo izazireba ko hariho amaraso ya Yesu. God will look and see the blood is upon you. Ni nacyo Pasika ivuga. And that's Easter says. Ivuga kunyuraho. That says it's a Passover. Izaza ice kuri James. God will come to James. Ntizibuka ko James yasambanye. God will not give you this. Ye kizareba izareba niba hariho amaraso ya Yesu Kristo. The blood of Christ upon him. Nisanga James. It's James. Ariho amaraso ya Yesu Kristo. The blood of Christ is upon him. Izatambuka. God pass up. Nimara gutambuka. And once it passes. Nigera hangaye gasanga utariho amaraso ya Kristo. There's no blood upon you. Izamwica. God will kill you. Na niyo mpamvu muri yaririmbye. And that's what the singer sang and said. Dati yambonyeho amaraso. When my father see the blood of Christ, he no longer judge me anymore, but rather he called me a benefit. Imana rero tugirire neza. Amen. Niryo jambo ry'Imana nari mfite. This is the word of God that I had. Reka twinginga abayobozi. Let's call the leader to come forth and help us to pray. Karibu. Amen.